Lagip di napalabas. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip di napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo, Lagip di napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Pagyamanan mi amin a komentar ken kablaaw yo. Namnamaan nyo ang nabasa mi amin dagita, ket adan tugun daway, nga intay ibasa, dagita akablaaw yo. Ti surat nga intay drama ita, ket naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a Darwin, manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naragsak nga aldaw ti inak ikablaaw kada kayo amin. Siak ni Darwin. Din makelak dito'y syudad ti Baguio, kat dito'y kumatla ang anam-am mo tinagbalin nga asawa. Naadaan kami iti maysa nga anak. Sakto lang mat ti kasasaad mi iti biag, ngem sa anak kontento. Nagdesisyonak nga rod nga agabrod, tapno ti kunak kat maikak iti napintas a masakbayan, ti kakaisuna nga anak mi, ken ti asawa. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Anya nga tano, agabrodak, bakit? Anya? Agabrod ka ko nam, Darwin? Wen? Iti anya ko maaga po nga agabrod ka na kay. Adan iti kolehiyo ni RJ. Masapol ta ti kwarta para iti panagadal na. Dakal mo ti sweldom dito yan. Apay ang masapol nga agabrod ka pailaan. Una, tasaan ngamin nga umdas tayo abus-busan tayo. Ken, maysa? Kaya't kumiti makaurnong, iti kasta. Makapatakder tayo umatan iti bukod tayo abalay. Ano, laki? Para matlaan kada tayo dahito bakit? Nang runa una iti anak ta. Kat, si kangarod anak kay. Noan niya ti amom apagsayaatan ti pamilya tayo. Di iso ti alamidam. Agyaman na ka, tamawatan na bakit? Wan, ngam no pumanaw kanton. Ijay kaming tumatan ayan danana nga agnaot. Anya? Sana. Amo met nga awan kadwa ni tatang diti balay. Agtali na ed kailang dito eh. Iti kasta, ada kadwa na. Sana balay, pauitan kayo mat iti binulan. Awan ka diti klasem it na, RJ. Awan, mami? Tangay awan klasem, kuyugan nak nga rod. Sa din no, mami? Mapantaalaan timpaw it ni daddy mga allowance tayo itaabulan. Masadutak. Takailatan ti mapan. Ado pa'y ngamin ti aramidet. Ala, siyak lang nga rodan ti rumuaran ako. Agluto kan to man nga rod, tadituyak ton amangal daw. Wan, mami. Ay, wan gayan. Pakibagam tuman ka ni daddy. Tanayunan na ti sumaruno nga allowance ko. Ado ti paggastusak iji pagadalan. Sige, taibagak to day taken kwa na anak ko. Hello, Lakay. O nya, naalam ka din ti impawit kong allowance yo? Saan pa'y Lakay? Kinapudno na, mapan ko pa'y laang anaan. Aguro-urayak iti pagluganak amapan ijay ili. Kasta ya. Sige nga rod bakit? Agan nanad ka, wan.
Awagan na to, kung makaawit ka. Wala kay. Agan-anad ka magtita. Darwi? Lani? Wan, siyak nga rod. Jack ni namnama dito'y tangag kita, classmate. Nabayag ka din dito'y? Tanda ni may sa tawon kumutan dito, classmate. Sika nga eh. Kinapudno na, malmalpasan ti kontratak. Dandanin ti panagawid ko iti Pilipinas. Ay, kasta? Sayang, itatala na kita. Kahit kumusta kan? Adda pimintas ka. Ah? Talaga kasta ti balasang manan, classmate. Sika, kumusta ka matan? Langam ti bumakbak na nga. Saan mo, classmate? Awanak ko ma dito'y nubak na nga kaon. Aywan, naguri ka. Papay anak ko na mabalasang ka manan. Sa dino ay ati ayan nila kayo mo. Awanan, nagsina kaming anabayag, classmate. Abay ngay. Tinasayaat, mangkita ta iti restaurant ang mabalinta a panganan. Iti kasta, maituloy ta ti agistorya. Ay, kato na, classmate. Apag iso. Ay, mabisina kon. Mami, nagpawit ka din ni Daddy? Una na ko. Kalkalpas mi lang ang nagsarita iti cellphone. Kaipaw-paw it na launay. Apay ka din. Masapol ko ti kwarta. Ado nga minti bayadak iti school. Naibusan ti inted mo hindi na panalawas. Kasta aya. Maala, agpilis ka nga rudan ta agkuyog tan arumwar. Mapantaalaan ti impaw iti amam. Nakailatan at aglaba akpay. Naurnong timuran ko. Aman ton oras kong aglaba. Sige nga rod. Siyaklatan ti mapan mangala iti kwarta nga impaw iti amam. Sige mami, aganad kaya Day, timid manugang ko day jay. Naglugan iti taksay. Ay, papananangata manay. Kanayon na makita ngaglugan iti taksay. Ay, adan sa mo milagro nga raramidin na. Sapay kanayon ngagmaymay sa. Ay, madiday tuyay. Insukanan sa mo ti anak kaon. Ay, nawagak to ni Darway. Ibagakin ko na ti raramidin ti asawa na. Kaya agruam day ta babay. Nagabroad la ti asawa na gumaramping at betang. Imbag ko babay no sana paw-paw itan dyan akaw. Ay, sayang lang ti kwarta ngay paw-paw it na. Siguradaw mapanlay ti lalaki na. Apa nga eh? Saan mo't asumong ba ti asawa ka? Itayak pa'y lang nga umawawag. Ngam di na matsungbatan ti cellphone na. Awagang mananan. Punon sakit itimbaga ni tatang kanya ka. Apaya di na sungbatan ti awag ka. Makumikong samatin iti lalaki na. Nagityawanan pa yun. No kabailam. Kapagilakmat. Apay, ti ko na mamaysanak. Makamukha yun itibiyag yun. Mami, itapay nga agri-ring ti cellphone nyo. Apay, di yo ayamangag. Ha? Ay ko. Ni, jakmat agpay so nangagan. Ay, jakmat na pupuutan. Naiturog ko gayam dito isalas. Kitain nyo ang mga nuni Daddy ti umawawag itay. Ni dadim nga agpayso. Ay nanangag mo mat gayam nga da umawawag. Ngam di mo pa'y laang mat sinumbatan. Anya nga iti amok. Ang mga nasana ni Daddy. Ken maysa. Jakmat kayat apakibiyangan ti cellphone nyo. Ay, unay kalakit di matin nga ubing. Mabiit la ang tagkol baka. Busy matin ti numero na. Awagan nyo inton madamdama. Ang mga namadama ti trabaho na, Mami. Wanan jakmat nga minangag ti awag na itay. Kasta unay nga min abanog ko. Iso adya ko na puutan ti awag na. Nimot lang iti umawawag.
Hello, Lani. Nakawag ka, Mat. Wan Darwin, di mat day off mo ita? Wen, apay? No awan aramidang, agkita ta. Ah, sa dino? Iti park. Kalpasan na, mabantay iti sikat aresto bar ditoy. Maysa kadagiti kay kayat at tambayan dagiti Pilipino kan Pilipina. Mayat nga minijay. Malaksid analawa, na uli magpay. Makarelax ti panunot mo. O anya, mayat ka? Ay, wala. Dahil talaga yan. O sige, agkita ta nga rod, Lani. No kasta, agawid ka ni Di Pilipinas? Wan Darwin, agbakasyon nakpailangan. Kaya't ko tagi na. Panagriknak namin kat nabanbanuga kung nagtatrabaho. Kasano ako nga eh. Kahit ko sa wan, kasanutan, no, agawid ka matgaya man ni Di Pilipinas. Kailiw kan tulakit di. Ay sus! Hoy Darwin, laglagi pa mga adda asawa kan anak mo di Pilipinas. Di nakman dramaan na kasta? Punot ibagbagak. Ay ayatan ka. Pangasim pumata din ang panawan. Darwin, Namuak nga dalalaki ti asawa iti Pilipinas. Iso asinakon. Katkid dawak nga agdennatan. anya? No talaga patuluyan ti agawid. Sumaruno akadagos, apaman amalpas ti kontratak. Sigurado ka din iti dayta, Darwin? Wen, sigurado aklani. Iso nga urayam ti panagawid ko. Agdua bulanan asaan niya mauawag ni Darwin. 2 bulan matan asaan ang nagpawit. Sapay maibibusan ti urnong mi iti bangko. Apay nga asaan matan nga umawag. Kanayon mat abisi ti numero na tunggal awagak. Anya nga tan ayat tinapasamak iti asawak. Diyos ko, tarabayam ko mati asawak. Hindi mo ko mabaybayan. Hello, Darwin? Hello, Lani. Naawat mo ka din timpawit kong allowance mo? Wan. Kat agyaman ako na Darwin. Awan na nyaman na. Tangay lino ko nakti asawak. Sika nga ro din ti pagpawitak ita iti sweldo. Ang amangan mat nor orayon na tipaw it mo, nang runa ti anak yo. Sapay agad-adal sa mo ti kakaiso ng anak yo. Makamuda matan iti biyag na. Basta no gawid ak. Agdiretsyo akton di tabalay mo. Ay katwa na, awan parikot iti dayta Darwin. Urayat nga ro ti panagawid mo. Amo ka di ti asawam ang nagawid kan, Darwin? Saan? Pinutid ko ti komunikasyon mi. Ket nagsukat ako ni ti number. Kasta ka di? Wala ni. Ket datan ti agden na kasagasawa. Amala, umay ka ta mapantay di kusina. Mangan ka pa'y. Nagluto ak iti paboritom. Ay, wala. Apag iso. Mabisin akon. Mami, saan ka di pa ngay mawag ni Daddy? Saan pa'y nga rodan ako? Indem abulanan asana nagpawit Mas daawak mat nga rodan. Ang mga nodamot da ko sa napasamak nan. Nukas taman bilang, imawag ko man ti kumpanya apag trab-trabahuan na. Inawagan nyo ka di ti numero na? Kanayon ko nga awagan. Ngam kanayon mat abisi. Amangan ket di mat no nagsukatan iti numero. Kasanun ti panagadal ko, Mami. Jaket yagsardeng agadal. Diyak nga rod amo no kasano anak ko. Amo mat nga awan trabaho. Tilaang mat ipaw-paw iti amam tinamnamaag apag biyag ta. Anyamat ta ni Daddy. Agparik na kumamat Iti kasta, santay nga agdandanag kun ko na. Huwag nga rod. Anya nga tan ayat tinapasamak. Apay asaan maten nga umaw-awag. Kanjak maten makunta. Jaket yagsardeng agadal, Mami. Kasano pa itandag iti babayadak iti pagadalan. Di ka agdanag anak.
Mga ramid iti pamuspusan ni Mami. Iti kasta, saan ka nga agsardan nga agadan? Darwin, Maylin, nakaawid kagaya man dito'y Pilipinas. Ngam di ka man lang nagparparit na. Kan asino day ta babae, ha? Maylin, tangiwat mo. Di ka agis skandalo dito eh. Pangasim. Ne, asino day ta babae, Darwin? Siya lang ang mati asawa ni Darwin. Sika, asino ka, ha? Ah, si kagayam ti sigod nga asawa ni Darwin. Ang ka, siyak itan ti asawa na. Umay ka dito eh. Dito itang agsarita. Alay ko! Di nakiguyod! Ayop ka, Darwin! Nagawid kagaya man. Ngam apay adi ka man na nagawid ijebalay. Binaybayan da kami latan iti anak mo. Amom ka di asang kadamag na ka ti anak mo, ha? Apay anaaramid mo ti kastoy kada kami. Apay, Darwin! Una, ngamin, linuko na. Sikatin mo na anang loko kanyak. Iso di nakapabasulan, Maylin. Anya alino ko asasawam, Darwin. Kasano ko maalino ko ka? Di ka nagindi di, Maylin. Amok amin ang akalukuan. Anya ka din dagita nga ipagpagang. Imbaga amin na nitatang kanyak. Imbaga na nga dalalakim. Kat kanayong kaarumuan, ngagmaymaysa. Kat, namati kamat adagos kadagitim bagbagana. Adinak man lapulos dinamagmat. Wano ti anak mo? Uy, mamati ak. Gaputa iso ti amak. Kan maysa, aw-awagan ka idi. Ngem di nakpulos sinungsumbatan. Awan ti kastangay naramid ko. Nalinis ti konsensyak, Darwin. Awan lalaki. Boston, agsinatan. Kat iti ka ano man. Jak to pulos agawid iti palay. Adakan ka dayta, Darwin. Sige. No iso ti pagragsakan. Di agsinatan. Total, mas patpatyam at gayam ti amam. Ngam iti siya nga asawam. Mami, Archie, anak ko. Nakita ti amam. ha? Sa di na, Mami. Nung nakita yo, apay adi yung kuyog anagawid. Kanapay ngagsangsangit kay mutan. Awanan, anak ko. Adan sa bali ti amam. Anya? Nabayagaya man anagawid. Ngam timat kabit na tinawidan na. Anya? Ano kasta? Iso ti rason no apay asahanan ang nagpawpaw it ni Daddy? Wala na ko. Ngamin, ti kabit ng ti papawitan na. Kan papanan ti kwartana. Apay ngay, anyat na pasamak, Mami. Adda nagipulong nga adda kano lalaki. Kat tinasakit. Namati matadagos jay amam. Saan matapod no dayta? Saan ka di, Mami? Nalinis ti konsensya kanak ko. Diyak pulos maaramid day tayo ti amam. Sino mo ti awanan ba na nagipulong iti kasta ka ni Daddy? Ni Lolong Rico. Nagaramid iti bukod ng istorya. Kat iso timpulpulong na iti amam. Anya? Inaramid ni Lolo kada kayo dayta? Wanan ako. Nagsakit. Apay napasamak matanti kastoy iti pamilya tayo. Nagalas mo ti ugali ni Lolo. Apay nga inaramid na tikas jay. Arjay, anak. Pangaasim tadi ka agimula iti sakit tinakam kini Lolong. Kastamat din iti amamon. Sika lang arudan ti agrabyado. Kasta apay lang ti baga, Mami. Arjay, anak. Ubing kapay. Ado pa'y dagiti banag adi mo maawatan. Iso nga oray kas jay tinaramid ti amam. Sapay ko matadi ka agimula iti sakit tinakam kan ko, anak. Jak may panamnama kada kayo dayta, Mami. Pinanawan na to ni Daddy. Insukat na ta iti sa bali. Asino ngay mo ti anak, asaan nga sakit tinakam na. Gapo iti kasta nga inaramid ti may isang ama. Arjay, anak ko. Jak tumapakawan ni Daddy, Mami. Santo Apolos. O atoy,
Alaam amin ang akagawaam dito'y balay ko kat pumanaw kan Darwin. Anya, ang himlani, apa panahon nakmatan? Wana, taday tamot langan agsugsugal ti amom nga ramidan. Makauma. Di nakman pabasulan. Ngamin, si kamad latin ang isuro kanyak nga agsugal. Day takat nga rod. Isu a pumanaw kan, taawanan pa kairanudakin ka. Ngamin, awanan kwartam. Anya, nukasta, kinayat nak, gapula iti kwarta. Wan, isu nga itataawanan kan, pumanaw kan dito'y balay ko. Panaw! Gapu iti nalaos abain ko, jakon nagaw awid ije balay. Intorturod ko nga rod tinakisarita iti asawak, babaan iti cellphone, kat ditaan nagkidawak kinkwana iti pamakawan. Napakawan nakmet, ngam kinunana at ilaangan anak mi ti makagapo ti komunikasyon mi. Nagbabawi metten ti amak, gapu iti panangidanon na kanyak iti saan met apudno. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Kat ita, tilaangan anak mi ti makagapo no apay nga adda komunikasyon mi kani Maylin. Ngamin, adan sa bali a pamilyana. Idinto ta siya kat agmay saak. Baro metten ti anak mi kat agtrab-trabaho ita iti may sa akumpanya dito'y Bagyo. May saak met ita a taxi driver. Dahiti man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Darwin. Ken ka pagayam, Darwin. Ditay ko maitulok a madadaal ti binukal tayo a pamilya, gapula ang kadagiti sayang guseng, wenno chismis asaan met apudno. Ti sekreto ti agasawa para iti naragsak a panagpamilya, ket awan sa bali no di ti panagtalek, pannakaawat, ken respeto iti tunggal maysa. Asaan kit di a basta mamati kadagiti chismis. Alakastan pagayam, Darwin. Kat pagyamanak unay, ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngad. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan, kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Hello manan, kada kayo amin papagayam. Nagasat, nabindisyon kan naragsak nga aldaw kada kayo amin. Sapay kuma, taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdangdangag, dito'y programa tayo. Di pa kasaritaan ngayon tayo kan biyagita, kat nagapo kan ipagayam tayo at Tristan, Manipod Aritaw, Nueva Vizcaya. Kastoy man, tikunana. Dear Miss F, Jakon agpalpaligaw pay. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan at Tristan. Itapay laang kidawakon tinaan-anay a pasensya kat ano samlakuman nga iornos toy atidog unay asurat ko. Detalyado nga mintoy surat ko isu akas toy tikin atidog na. Kayat ko ngamin nga ibinsa-binsa tinagbalin alagip tinapalabas itibiyag mi nga agiina.
Ket amok ken patsek a makaited daytoy iti adal ken liwliwa kadagiti padak a dumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugiak nga roden ti ag salaysay. Raquel, Mariel, anyat kukuin nyo ngay. Umay kayo manganan tadi kay kat maladaw iti pagadalan. Aldawan. Wow! Tusino ganito yun. Plus kiniro. Nagimasan? Sigurado nga aduman ang timakan ko, mami. Ay katwan mala ang tugaw ka nanak ko. Mangan ka amangan habang napudot pa'y timakan. O si ka ngay Mariel, apay di ka mangan. Wa mami, madamdama akton amangan. Ang adamot klase manak ko. Ijay kanto ka din pagadalan nyo amangan. Amangan naman di man ang tirik na ni Manang Mariel, mami. Saan man na nasubrak? Si ka talaga Tristan. Pakialamero ka. Apay, dakas ka din ang maamuan ni mami adi kasimrag iti pagadalan ni Digalman? Kunamot lang nagagat kang agadal. Apay mat ngay adi kasimrag Mariel anak ko. Kuang amin mami. Mading amin tirik na. Manungal dawan na kasta ka. Kanayon kan dumat ngamin ngagpuyat. Kabubuyam daytan iti TV kan kasi cellphone mo. Ay, unay kayo lakit din aya. Da kayo atalo Kisayan nyo man ti panagbuy-buya yu iti TV. Kan kakukuting-ting yu iti cellphone. Nang runa iti rabi. Ne, apay nga apati siya kat karaman, mami. Wen nga rod oray siya. Awan mo't basol ko. Sa anak mo't ngagbuy-buya kan cellphone iti rabi. Anak ko, amin aba nag-analabas kat dakas. Nang runa dagita agad gadgets. Denggendak ka di ko mangamin. Tapara matlaeng kada kayo ti ibagbaga. O tatang, ato yung tiinbilin ni nanang asabon kan Sonrox. Ay na, ang yaman na kanak ko. Bakit, kumusta mo din, nagitiapo ko? Kaasi ti apo, nasayad damat amin tatang. Sumsumrek damat iti pagadalan. Sigurado ka kaday nga amin dakat inaldaw amat matan iti pagadalan. Ni, anya ti kayat masawan tatang. Adda ka di amuyo, ajak amo. Hindi na minsan anapan naglako ni nanang mo iji ilay. Nakita na kanumot ni Tristan nga agturong iti may sa computer shop. Kadwala na iti barakada na. Anya? Tinasaya at palutputem to jay anak mo. Iti kasta, maamuam no asino ngagpaiso tinakita ni nanang mo. Wan tatang, kasaritak to ni Tristan, apaman ang makaawid Sumsumre kakmat, mami. Amang ano nagbidot lang ni Lolo, itinakita na. Amang ano, kaingas ko lang dahil dyan. Sapay ko matakas na anak ko. Ngamin, diyak kayat ang madadaol manin ti panagadal mo. Ti kayat ko, graduate ka kumamutan iti high school. Iti kasta sumrag kamutan iti kolehiyo, akas kadag iti kakapsat mo. Wan ka di, mami. Di kagdanag. Mapasamak tumat lang dahil ta. Tinarigat ngamin kada lolo kan lola kat agsuspetsada adagos. Ay na anak ko, di mo ko masakitan ti imbagada kanya. Panangisakit dalaang day jay, anak ko. Aramidam kit din dagiti assignment mo. Rumarak labit. Adda na patag apapanak, Makapasuron mat ni Lolo Martin. Nagistaya na kijaya na. Imaglakin din ta, napamatik mat lang ni mami. Ay, sumbre kag tumatlangi di pagadalan. Siyempre, agpraktisak pa nga agimel. Asidag nga minan tilaban mi. Sana bale, tadayo pa yung ti graduation. Makauray na ita adal-adal. Iso nga unag pa lang na ti panakilaban ko iti ML. Nagbayad ka mo tinarong mo, Raquel?
Itayak pa lang ang guru-uri dito na. Ay, kwa, pasitsyakan, babe. Nakisarita ak pa ngamin iti may sa classmate ko. Abuludot to ti notes na yun madamdama. Tapno, maridiyok dagiti lessons, mita. Sa bagay, gusto mo dito Tapno saan nagsuspitsa ti inam ang nagkating klases ka? Iso nga rod ka. Iso nga di kan agmurmuryot, babe. Nga na, mapantang ko ta. Saan ti oras? Sa dino iti papanantay ta, babe. Ije talatan balay niya. Ado ti makantay siya. Kan awan tao, iso-asulo ta ita ti balay mi, babe. Sika, kanayo na matan. Ha? Katalaga kasta, babe. Isumot lang tuturong na. Kan may sa. Kaya mo man saan ka di? Loko. Wala, umikakit din. Kaniliw ka una yan, babe. Kata makagaran ako una yan siya. Pagdaton dito isango ti balayo, Ophelia. Wan na rod, Arturo. Katagyaman akmanan iti panangitulod mo kanya, ha? Nakatipidak lang arodan iti pamasahe. Sa anak pa'y anarigatan ang nag-commute. No kung batasong bata mong daton ko ngayat ken ka. Di, hatid sundo ka kuma iti amin ang papanam. Sika talaga, Arturo. Talaga nga isingit mo pa'y laang matday taabanag. Puno man ngamin di bagbaga ko, Ophelia. Isula lang tagasladinak magpatyan. Kasladi ka mamati ka dagiti pagbaken ka. Mamati akmat at talaga nga ay ayatin nak, Arturo. Iso na lang ta. Kasladyakon kaya ti makiasawa pa'y. Itan niya aga po, Ophelia. Kaslamas kay kayat kulatan nga asikaswan dagiti anak ko. Ang mo, Ophelia. Dumteng to ti panawan ang makiasawa kan mga asawa da. Ikat agmay maisakan tumadan. So arumbang na lang nga damat katakunay-nay mo Katsyak da ita, Ophelia. Panunotag tupay anaimbag da ita, Arturo. Anya, naibusan ti allowance mo kunam Tristan? Wan, mami. Anya, nangip ipanamngay. Katno pang may sa abulan nga allowance mo dayjay. Do alawas pay laang tinapalapas, naibusan. At da ngamin binayada kiti pagadalan. Isong ikanda ko na. Awan ngamin ang balon ko ita. Sige, mami, please. Ay, sus Mariosep. Adtoy. Oh, nagyamanak, mami. Oy, si Tristan, Siguradom lang ang ngay pagadalan ti pangus-usaram dagiti ititad ko. Wan ka di, mami. O sige, tamapan ako. Ang mga numaladaw kiti pagadalan. Ayos. Sa wakas, at damot lang ang gastuset para iti outing bingag babarkada inton malam. Naglaing ka talaga, Tristan. Makapasuron ka talaga. Makapasuron ti kastoy. Pwedek magtan makontak ti cellphone ni Oliver. Sa dinungatan ti ayan day di alalaki. Apay adina sungsumbatan dagiti text kan awag ko kan kuana. Naskan amaman na ti kasasaan ko. Ay, makapasuron na talaga. Madam Mariel? Raquel? Oh, apay akas ta tilangam. Kan, apay nagdabdabog ka dito akas laubing. Wa, si Mangpit kamit kaya man. Wen, nagawid ak anasapat na sakit ti ulo. Jack nga rodan simbra kiti maudi ang subject ko. Ne, apay ngay, agsangit ka matan. Anya kay tisang sangitam. Awan, masuronak lang. Masursuron ang mas-asan. Sino ti kasuron mo? Ti ka di boyfriend mo? Ay sana, awan pa'y boyfriend ko niya. Oh,
Talaga? Awan nga ron. Talaga ka din? Awan pa'y boyfriend mo? Dagulit ka man. Awan ko nakangarudan. Awan pa'y boyfriend ko. Ngamin, agad adalak pa'y laang. Ag boyfriend akto inton makaturpusa. Promise? Ha? Uy, manak Mariel, di nak man paglulokwan. Inton kwan, ipulong ka ni Mami. Aw-awagan kay tay Tristan. Agpakadwa ako maama pa na grocery. Ang apay ajak mat makontak ti cellphone mo, ha? Mami. Apay nga out of coverage ti cellphone mo. Saan nga agring? Saan ang makontak? Saan mat asigod akas jaya? Mami, Anya akwa. Ituloy mo at ibagbaga mo. Naisalda ngamin ti cellphone ko, Mami. Anya? Apay nga inaramid mo ti kasta. Ik-ikan ka mat iti kwarta. Sorry, Mami. Talagang ngamin anibusanak. Isa kapilitan nga insaldag ti cellphone ko. Kasano kumaan na ibusan ka? Katjak mat agkurkurang amang mangtag iti allowance mo. Mami. Anta kami napananming agbabarkada. Siyempre, ano ti paggastusan niya eh. Share kami. Isa naibus tintadyo. Ay, unay kamitan, Tristan. Imbes at ipanagadal mo ti asikaswan. Saan mo puro ka barkada. Iso ang nagbababa dagiti gradom. Taday talabulakbul mo ti asikaswan. Sorry, Mami. Sana na maulit. Promise. Basta tubusan niyo tinsalda ka cellphone ko. Ay, Diyos ko. Mano, kansa dino tinangisaldaam iti cellphone mo? 2K, Mami. Insaldak iti may sakalag iti classmate ko. Ay, yan day taga-ubing. Saan man lang nga masayangan iti kwarta? Di damo ti aginot. Ay, wan nga ro tatang. Agpaiso nga damot basit negosyo mi. Ngam nagastos mo ti agpaadal. Nang runa kat addan iti kolehiyo ni Raquel ka ni Mariel. Imbag pa'y nagiti manang nata nagagut da nga agadal. Iso ko maatitulatin na. Sana na'y ta agbulbulak pula ang tikukuin na. Ay, wan nga ro tatang. Iso dalaang ang tagbalbalin apa konsuelo. Da Raquel kan Mariel. Numaminsan, ibagbagak paikit din ang nasaysaya at laangan a puro babae la kuman tinagbalin nga anak ko. Ay, kahit kanayon mo lata, palagi panjay anak mo Marang dengen na kantumot lang. Di ka mauma, amang bagbagakin ko anak ko. Kasano da ito yan? Sigurado nga gungat ni Mami numaamuan na masikog. Nang runa numaamuan na dinak mo balingay kalesa ni Oliver. Kaputatan asawan. No, apay mat ngamin anang mga tiyak kadagitim bagbagan. Manang Mariel? Oh, apa yan? Agsang-sangit ka man, ha? Oh, apay. Asa ka ni parikot? Nagulbudakan ka. Idimbagak ngawan boyfriend ko. Amok as, mariknak naman nga dailimlimad mo. Di parikot. At nasawa na. Anya? O di, makiwin na suwaskan kan kwa na. I-break mo, day ka lalaki. Break kami. Nakiwin na suwasakon. Iso na lang. Masikog. Masikog ka mat? Apay ngay mat. Kaya't mo asawan. Masikog ka mat. Uwan, iso na lang, tasan pa'y kanwa nakasagana ni Jerry ang mangikalay sa kanya. Diyos ko. Dakala parikot na ito eh. Agpungtot lakit din ni Mami numamon na.
nang rona katuwata ang masikog. Oh yeah! Oh! Yun! Bawi ka, Lods! Oh, hindi pa, pre, ha? Oh! Whoop! Bang, 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 bang! Oh, ayos! Winner! Oh, may sapay na game, Lods! Nay, alas na ito ba't gaya man? Awanan, naladaw ako niti pagadalan. Dito yaklatan computer shop. Sana ako nasumrag. Sana ba saan mo't lang ang mamuan ni mami ajak simra kita. Bumulod ak tulatan iti notebook na iti kaklase. Tapno ma-review na iti inadal da ita. Agay ayaw makiti. Oh. Anya, masikog kayo ato. Mami, Mami, sumumbat kayo. Masikog kayo kadi. Uwan, Mami. Well, Mami. Diyos ko. Apay, anaaramid nyo kanya, tikastoy. Apay, linukod ang lagayam. Sorry, Mami. Sorry talaga. Mami, yamok katagat-adal kayo. Saan ba't gayam taday tamat boyfriend dinasasikaso yo? Kanya klase kayo, anak! Miss F, kidawak adi mo ko maputput den tuy surat ko. Kidawak nga isarunom matlaang ko maadagos, iti kasta kat mapagsisilpo matlaang dagiti pasamak. Amok nga atid dugunay, ngamkas nakunakon, pakaadawan daytoy iti adal, ken mangtadliw-liwa, kadagiti padak adumdumngeg. Ket pagyamanak unay, nupatgam dagiti kiddaw ko. Toy pagayam mo, Tristan. Ken ka pagayam, Tristan. Wen pagayam ko. Di ka agdanag ta ipampaminsan mi ngayornos ti pannakaidrama to'y surat mo, iti kastakat agsasaraw no matlaang ti pannakayaplod na. Kat pagyamanak unay ti ingka pa nagsurat, pagayam, Tristan. Bueno papagayam, padaanan ti may kadwa apasat ti surat ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.